Hakajing persang manwat yung Nongniah jong Trok kit do bilat kabawan na kibenta ka Giant Hills kabalalet pano bed syariat hamar pupoy hakibenta ka sinong umling marialat ka sinong Shambangla jong ka Surokba National Highway 6 kat bagadang temu banlet Berniat Riboy District kipulet aringkat ka jingdonru jong kibayarap kilala bansay yo tayu banya yakade kali ka jingla bansay yo Nongniah kade kapor kumbash pobuji balalap Hapdeng ke Jingmynsaw ke bejur ke bayadai ni kibenta ki kijat badi u la penkit marmar shanongpo civil hospital katkum ke jingtep bayo layatho bakani ke jingja kalaja ke por kumba shinriu shiteng bat kani ke kali la don tang Nongniah marwei ke baki pulet hadu menta kimpat la pan itu kerteng na ke jingla bansai yu Nongniah ke basak menta ke de bansai satang ya ke te ke Trok Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya